Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba do Gari Narendra Modi but President ke United States of America Donald Trump kat komgi Khubor layo I bakidang yakren ha ke Jingïalang jong ke G7 ha Evian France ha ke Sngi Baar kani ke de ke Jingïa kendu ko baningkong ha pereng kini ki arngut kinong yalam hadin kan rubenai Hashwa jong kini ke Jingïa kren ke sien ke bakhat do bakini ki arngut kinong yalam Kia kenduk markmat kadai ha ubenai rempang arhajar apkesan ha White House ha Washington DC. Umudi ulapoi sha France, bani syambenta ha ka G7 Summit. Bat bani peliu jingmut, bat kinong yalam nakeleng ke pertai halor kimat bakongsan. Ya kini ka jingnya kenduk lang kinong yalam nakeleng ke pertai, kadai hadien baka sorkar Trump. Kala pengat ya ke khajana penshtom ya ke India, bat hadien ba Presiden ka Republican ulapan pau ya ke jingnya keren, kiba penkelumar jingmut ha ka baidai, bat ka benta ka jong ban penduna ya ke jingnya kan ad ha padeng ka India bat ka Pakistan ha ubenai jembang arhaja husan. Om tang kata, kaniru kadai hadien ba uskatri jong ka US Marco Rubio ulalet sa India ha ubenai baladep, bat kini ki arterli kiri kilas dang bante biang ya ka jingnya day. Uni unong mi ikmat bahakli du jong ka Amerika ula batai ya ka India kum umaudong jong ka rukom trekam jong ka Washington sya ka Indo-Pacific.